Ekiro ky'erizooba ekitongole kya poliisi kyarigayo okurabira omugambirizi waakyo owa Kampala hamwe n'emyanya egyetooriire Patrick Onyango okuhamya ngu bo baaheereza okuteekateeka okureebeka ngu baha obukuumi abanyakibiina kya NRM abaraze kwetaba omu kuteera akaruuru izooba erya nyenkya kare. Ng'ekitongole kya poliisi oba ekitongole ky'abakuumaddembe ffe tuliredde kubanga omuduumizi wa poliisi yatutegeezezza anti akalulu kano kagenda kubeerawo kati tugenda kuwaayo obukuumi okulaba nti tewali obuzibu bwonna. Bana NRM bagende bakuba akalulu nga bamanyi nti poliisi weeri, security weeri, nga bamanyi nti tewali obuzibu bugenda kubeerawo. Ogu nagira ngu orukukura ekitongole kya poliisi omu ihanga IGP yaheereza okusindika ebihandiiko ahari abo boona bukiri kukwataho okubaasa kumanyisa ba commanders okureebeka ngu bakyenkyura abaserukale abaraze kukora n'okureebeka ngu akaruuru aka kagyenda omu maisho omu busingye. Omuduumizi wa poliisi, Inspector General of Police, yamaze okusindika okutwala ebiwandiiko gye tuyita road map gye bamuwandikidde eri abapoliisi baba commanders wansi balabe nti kasita ba village ba mu kitundu kye bagenda okukola okulonda bawayo obukuumi. Omuringo nigwo gumwe aha nshonga y'abaserukale aba UPDF abarikugambwaho okurumba aba poliisi abalubowa police station bakabateera ezimba gutayatiiremuha Onyango yashoborera ngu obwebembezi bwa UPDF bwaheereze kucenga enshonga egi kandi okucondoza kuriyo nikugyenda omu maisho. Heads of the two institutions, ekitongole kya magye, ekitongole kya poliisi, ensonga ezo bakitegeddeko ate bali mu kukolako. Eyo waggulu mu Eklon okunoonyereza kugenda mu maaso. Ogu nagira ngu okurumba oku n'ekintu ekirikwereka emicwe mibi eri omu bitongole ebyo by'okwerinda. Si anti ekitongole ky'amagye yalumbye poliisi, nedda. Waliwo omusirikale w'amagye atalina empisa yalumbye poliisi. Ndowooza byebyo.